hatubwira ibijanye na Pasika. Yesu ashimwe. Turacari mu gihe ca Pasika, dimanche ishize niyo yo munsi wa Pasika. Rero ntituraja kure, kandi Pasika twarumvise uwatwigishije dimanche ishize uburyo Imana yatabaye umuntu yagiye mu caha azizinda, niyo yatujanye mu caha. Kandi ukurikiye neza n'igihe Pasika Imana yaja gucungura umuntu itangiza Pasika, nubundi umuntu kugira imuvane mu bwo buja bw'icaha yabanje kumugaburira. Yesu ahabwa icubahiro. Murika ko yategetse ngo genda mushake amasukume y'ihene y'intama, hama mubage murye n'imitsima, murye muhagaze, ibaha amategeko n'ukuntu kondisiyo zigenda, ariko mubanze murye. Yesu ashimwe. Uko ari umuntu yajanywe mu caha n'inda, Adamu na Eva, murazi ko bariye ku camwa canke imbuto Imana yari yababujije, baracumuye tuba tugiye mu caha. Niko n'igihe Pasika yatangira, Imana yashimye kongera kubanza kumugaburira kugira ngo ibanze muvumure ubwo buretwa icamujanye mu caha, ibanze mukure kwiyo karande. Yesu ahabwe icubahiro. Haleluya. Icamujanye mu caha nkinda, icamujanye mu caha kubwo kutumvira Imana kubwinda, Imana avuga ati noneho ngira mbavane muri Egiputa mu buretwa bw'ibyaha, banza murye. Yesu ahabwe icubahiro. Babanza kurya, barahaga, bararya bakenyeye. Niyo mpamvu yavuga ngo murye muhagaze, ntimuzige mwicaye nk'abantu biteguye urugendo kuva aho hantu, abantu biteguye kwimuka. Cyo gituma Pasika ivugwa mu igirano kuvuga ngo nukwambuka uva aho waruri ukaja mu kindi kibanza. Yesu ahabwe icubahiro. Icakujanye ico muri ico kibanza warimwo c'ubuja n'uburetwa uragisezereye, none ugiye mu kindi kibanza c'amata n'ubuki c'isezerano. Yesu ashimwe. Haleluya. Turumvise rero ahantu ngo ku munsi isabato yari ishize mu gitondo ca kare, ngo niho Mariya Magadalena n'abandi bari kumwe bagira bati tugende hariya ku gituro canke kumva ya Yesu, tugende tujanye amavuta meza, tuze kumusiga, tuhapompe hahumure neza. Yari inshuti yacu, twagendanye urugendo rwiza, tugende kuraba uko ameze, maze nubwo hagume hameze neza. Hari abantu naza mbona iwacu, kandi nino nza ndabibona, kumva z'ababo baguma bahakorerera, baguma bahashira utuntu tumeze neza, bakahashira indabyo gutyo, bakagirira amasuku. Ni wacu hari ababikora, nabo bahagira bati tugende tuhagire neza, tuhatera amavuta meza, tuhatera amaparufe. Yari umwami wacu yatugiriye neza. Haleluya. Ngo noneho ngo mwako gatondo ka kare haza ngo igishitsi cinshi canke canyamugigima, isi yose iratigita, isi yose iritera hejuru, abantu bagira ubwoba, hose haratigita. Bibiri tuge ngo kuko marayika w'umwami Imana, Yesu ashimwe, yaramanutse avuye mu ijuru, ngo araza abirindura ca gitare cyangwa ca kibuye, ngo acicaraho. Mwibuke ko bahamba Yesu, abatambyi canke abakozi b'amasinagogi bakomeye bakuru bategetse abasirikare bati ahantu mugomba kuharinda muhamare iminsi 3. Yagiye avuga ko azopfa maze akazuka ku munsi ugira gatatu. Ubwo usanga ari diri bapanze n'abigishwa biwe, bakaza bakamuzura, bakamujana ahantu bakamuhisha, bagatangariza abantu, bakayobya abantu yuko yazutse. Mugomba kuba maso ku murango no mwijoro cyaye ku manywa nijoro, ntihagira abantu baza kumwiba, muharinde. Bahashiye abasirikare bakomeye bamenyereye ibintu by'intambara, bamenyereye kurara amajoro, babitorejwe. Yesu ashimwe. Bahashira ikibuye kinini cyane kuri wa munwa w'imva yiwe kugira ngo atawupfa kuza nk'umuntu ngo agikure hakivaneho. Bataha turebe ububeshi bw'uyu mugabo. Hari ingabo twizeye kandi bizewe, bari bizewe. Yesu ashimwe. Bibaye uko umunsi wa gatanu ku mugoroba burije baramushinguye, baramuhambye,
mu gatondo kwa gatandatu batanze raporo abasirikare bati aracyahari, birakomeje, ati mukomeze mube maso, hasigaye umunsi umwe kugira ngo ba Petero ntibaze ngo canka abandi bantu kugira ngo bayobye abantu, bayobye rubanda, mugume muri maso ngaho turempa ku minsi 3 irangire, tubone gutangaza ko yari umubeshi, tubone kwandika mu binyamakuru ko uyu muntu yari umubeshi, ibinyamakuru bikwire hose ko ivyo yavuze bitabaye. Haleluya. Ariko Bibiliya itubwira ngo hahirwa uwizeye, haleluya, ko iryavuzwe n'Umwami Imana ko rizasohora. Haleluya. Nubwo hoba ingabo nyinshi, abakomande babitorejwe, nubwo hoba bakomeye bavuga ijambo rikaja mu bikorwa rikaja mu ngiro, haleluya, iryavuzwe n'Umwami Imana rirasohora. Kuko abo ntibamenya aho rica, inzira rizanamo ntayo bamenya, baryitega hariya mu muryango rigaca hejuru, baryitega a droite rigaca gauche, kuko Umwami Imana yarivuze. Haleluya. Ngo niho mu buca bwa kare ngo baza bumva isi yose irikiratigita, ama etaje aratigita, amazu aratigita, ngo abasirikare bagikankwa kureba ibibaye, abantu bose bafise ubwoba, ngo marayika ava mu ijuru, haleluya, ngo aza yihuse yambaye imyenda yera, ngo ateye ubwoba, biratubwiye ngo yasa niki, yasa n'umurabyo. Haleluya. Ngo akihagera ico yakoze, ngo yabirinduye ca kibuye ca gitare, aragitembagaza giterera nk'hariya, ngo acicaraho. Haleluya. Maze Kristo umwana w'Imana abarazutse. Abasirikare babibona gutyo, ngo kuko umumarayika yazanye ububasha n'imbaraga biteye ubwoba, ngo abasirikare baba ngo baca bagwa hasi bose, baba nk'abapfuye, baja muri koma. Abakomando bizewe, buriya mu basirikare haba habizewe kurusha abandi, bazwi neza ko batagendera amayira abiri, bazi ko bizewe kuva mu butegetsi hejuru. Abo nibo bari bahashize, batazohabwa ingurire, batazohabwa amafaranga. Ba Petero ntibaje kubabesha, abo nibo marayika ngo ava mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Aza mu mbaraga zibarengeye, aza mu bushobozi buteye ubwoba. Ca kibuye catembaga cyashizweho n'abantu benshi b'imbaraga nyinshi. Haleluya. Ngo agitembagaza, Imana iguhe umugisha. Haleluya. Ngo ahita agitembagaza ako kanya, ico yakoze acicaraho. Haleluya. Ngo Umwami Imana ngo azobwira urupfu na kuzimu ngo ububasha bwawe buri hehe. Haleluya. Ca gihe c'imperuka acunguye ubwoko bwiwe, ngo ububasha bwawe n'urupfu n'uruboyi bw'urupfu uyu munsi biri hehe. Yesu ashimwe. Nawe marayika abwira iryo buye ati imbaraga zawe n'ububasha bwawe uyu munsi ndabishize munsi y'ibirenge byanje. Abo bari bizewe nk'abasirikare bakomeye bateye ubwoba, bizewe mu butegetsi, babaye nk'abapfuye. Si uko Imana itari kubica, ati oya ntimupfa, mugomba kujaho nyene muri koma, muri ko mubona ibintu ko biriko biragenda, mutazobesha ngo twari twapfuye ntitwabibona, mubibone mugo muri ko izindi mbaraga zitabemerera kuvyuka, munye ko haje izindi mbaraga zirya izindi mbaraga. Haleluya. Abose ngo bajugumira bahinda umushitsi, babibonesha ijisho ribona marayika aho yicaye, marayika abirindura ca kibuye babibonesha amaso yabo, marayika yicaye kuri ca kibuye babibonesha amaso yabo. Mwami Yesu yavuye mu mva azuka bamubonesha amaso yabo. Haleluya. Kugira ngo abari bazoja gukwiza inkuru, bavuga ukuri inkuru n'impamo, ati twarabibonye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko Imana ishimwe. Aha dusomye naho mu kuva haratubwiye ngo Abisirayeli bava muri Egiputa, ngo Imana ngo ibona ngo bohava bagira ubwoba bw'intambara, ngo ibacisha mu zindi nzira. Haleluya. Imana ishimwe kwiza imitima yacu, irazi ibibabaza imitima yacu. Haleluya.
hari ukuntu Imana igenda iducisha mu nzira idukwepesha ibyo duca imitima kugira ngo tugere ku isezerano ryacu. Nubwo twaba tubabazwa, nubwo tuba turi mu bitubabaza, hariho utuyira igenda iducishamo ikadukatisha, ariko iherezo tukazosohora i Kanani. Haleluya! Kuko yanze kuduca imitima, kuko yanze kutwicisha ubwoba, ariko bushegitifu ni ukugera i Kanani. Imana ishimwe. Aha naho ngo Imana yabonye ataba abantu barakutse umutima. Farawo yarabateye ubwoba. Farawo yaberetse ko ari we muntu akomeye, ateye ubwoba, ntawe ushobora n'ingabo ziwe. Reka mbategurire izindi nzira Farawo atamenya. Haleluya! Imana irarinda abansi bacu inzira zacu ducamwo. Haleluya! Abarozi bagategura bati uyu mwaka natubanaho tuzoba tutagiye kuraguza. Haleluya! Bagakorana ari nka batanu bati mu gatondo uzutegura uvyuka kare, kandi buriya abatugira nabe ntibaba kure yacu. Abyuka arenga urugo umubona, umenya harengeye, nanje kumanywa nzaba ndi kuri we kugira ngo tumutegere impande zose. Ariko Imana ikadutegurira izindi nzira. Haleluya! Kugira turinde ibidukutse imitima n'ibiduca intege. Umwaka ukarangira, ukwezi kukarangira, imyaka 2 ikarangira, bonane tukayifetana nabo, tukaririmbana nabo, none ati yo byagenze gute? Kuko Umwami Imana yaduteguriye izindi nzira. Imana ishimwe, dushime Imana b'Imana yateguriye izindi nzira kugira ngo tubone kubaho no kugera uyu mwaka tukibazima. Haleluya! Imana ishimwe. Tubonye bamwe bene data bamaze gushima Imana kubwo Imana yongeye kubakorera ikindi gitangaza cyo guhura n'umuryango. Imana ishimwe. Hari ikintu nigeze gushima Imana mvuga, sinzi bamwe ko muvyibuka. Tibugi iwacu iyo tuvuka, iyo haba amatora, agira ati turashaka muri ico biti komine iwacu ngano kigeranya n'umurenge mu Rwanda. Bati turashaka umuntu arenga imipaka agenda i Burayi. Hama mwebwe mutore turashaka uwo muntu. Je navye ni kubwanje ndazi sinari kuba no wa 10 cye no wijana, ntibyakunda. Uravyumva? Ntibyashoboka. Mugo kuko amatora bera mu zindi nzira. Haleluya! Kuko amatora bera mu zindi nzira batazi batamenya, bisanga wageze aho badashaka. Yesu ashimwe. Mbere bafise n'uburyo bwinshi, amafaranga menshi, murabizi mu kuja gusaba amaviza baragusaba amatungo yawe, ubutunzi ufise, amazu, amakonte, amafaranga ari ukwangana, babone ko utari ingegera ugiye kumata mu bihugu byabo, bati ufise iki wewe? Harabiyaranja ukuntu babibwira, murabyumva, bakaza kuraba neza. Ati turavye uyu muntu ibi bintu ntavye yosiga, reka tuyimuhe. Ariko si bose twaje mu bwo buryo dufise bigaragarira amaso y'abantu bagira bati uyu koko reka tuyimuhe. Ariko Imana ishime ko hari izindi nzira igenda icamwo, ikaduhuza n'abavandimwe bacu, ikaduhuza n'abo tutari tuzi ko twobonanye vuba, tukisanga aho abari bakwiye kuba bari hakaba twebwe. Imana ishimwe kuko hari izindi nzira Imana igenda idutegurira. Yesu ashimwe. Ndi kwijambo rya navuze ngo Imana ishoboye byose. Haleluya! Imana ishoboye byose. Ababisirayeli, Farawo n'ingabo ziwe canke n'abatware biyo ntibashaka ko bava mu gihugu cabo. Oya! Kuko bari babonye abantu bataguza amafaranga, aribo bizanye kubwinda, kumwe watwishe kumba Mungu ishize yatwigisha. Inzara irateye hariya mu gihugu cabo Kanani. Inzara irabateye, irabargira bomoye, inzara bagikujana aho utashaka, ni guha direction. Yishiramo GPS ati caha nta kundi naha nyene. Nabo bisanga muri Egiputa. Bajayo baragwiriye, baba bakozi, baba bacakara babo, babakorera, nibo bubaka ama etage yaba amagorofa, nibo babumba amatafari yabo, nibo bakora buzi bwo mu nzu.
umudamu w'umunyegiputakazi yahamagara umudamu w'umuheburayo ati ndashaka kumesera, nshaka kumesa kandi usiga uyiteye ipasi isa neza, ivyo akabikora kuko yitwa umucakara. Abagabo bakomeye nimwe mubumba amatafari, nshaka amatafari 100 kandi mu minsi mike ujanye ivy'intege nke n'inkoni zabaho. Ariko hakabaho ijambo bibuka. Haleluya. Imana yari yarabasezeraniye ngo nzabajana mu gihugu canyu c'amata n'ubuki, ariyo Kanani. Uko baba kubiswa inkoni ariko arabumba atari komana uzodusohoreza ryari ryasezerano ryacu. Yesu ahabwa icubahiro. Ni ryari. Haleluya. Umunsi umurizina niho rero Imana yabategurira Pasika. Yesu ashimwe. Ibategurira Pasika ariko nayije mu buryo bukomeye n'ubukana. Marayika w'Umwami Imana ngo aramanuka muri Egiputa akora ibitangaza, kuko Farawo yavuga ati sinshaka ko muva hano. Niba mushaka kuja gutambira Imana yanyu ibimazi canke ibitambo, genda ariko mutarenga imbibe z'igihugu cacu, ariko mugaruke mugira aho mugera. Niko Satani agenda ashaka. Genda gusenga nk'abandi bose. Ba Felix na Joseph nibashamo kitari na piano, utambe nk'abandi bose, ariko utava ku busambanyi, utabivaho ibyo, ariko utavaho ku kayoga nk'abandi, utavaho ku kwiba nk'abandi, utavaho ku burozi nk'abandi. Ibyo ni kujya ugatambuka aririmba ukanezerwa ugatera za haleluya, ibyo ntaco, ariko utarenga imbibe. Niyo Farawo yababwira Mose, niba mushaka kugenda iyo Mana yanyu kuyihereza ayo mashimwe, iwacu dufise imisozi myinshi, ariko ntimurenga imipaka. Ariko Mose ngo hari yishimikije itegeko ry'Umwami Imana. Suko Imana yatubwiye. Imana ishaka ko tuva mu gihugu canyu tukagenda mu gihugu cacu c'isezerano, niho tugiye gutangira ibimazi n'ibitambo ku Mana yacu. Ataho ntibishoboka. Maze ngo Imana itegura bombe singusiga. Hariya muri vya bihano 10, arico canyuma ca 10, Imana yavuga tumva rero Mose bwira abiseri bose uyu munsi bitegure iri joro marayika w'Umwami Imana agiye kumanuka mu miryango yose ya Egiputa, hose ahantu hari umwana w'imfura n'inka y'imfura n'ihene y'imfura, ikintu cyose c'imfura iri joro kirapfa. Ariko mwebwe, haleluya, hari sokre ngiye kubaha, hari kode ngiye kubaha, haleluya, hari kode tuba twibitse ko bana b'Imana. Mugene mushake imyagazi y'impene n'intama, hanyuma muyibage, mutegure mwotse murya izo nyama n'imboga zirura. Bibiliya ivuga ngo imboga zirura, kuko Imana yavuze imboga zirura. Ni kuvuga ngo twabaye mu bisharira byinshi byatururiye, tugiye kubirya ubwa nyuma, haleluya, tugiye gusezera ibirura n'imirurazi, haleluya. Kandi murya izo nyama, murye muhage, mushira inzara, mufise n'inkoni zo kwishimikiza, mwambaye neza n'inkweto mwashizemwo, kuko iri joro nyene ndazi ko Farawo ava kwizima. Yesu ahabwe icyubahiro. Hama mufate amaraso y'iyo myagazi y'intama n'ihene, musige hariya ku miryango yanyu, hariya ku nkomanirizo z'imiryango, ahantu hose hari umuheburayo, ahantu hose hari umuryango w'Abisirayeli, musige hayo maraso, kuko marayika naza wewe buri nzu yose ayinjiramo, ariko haza kubonera ayo maraso aramenya ko ari abo dufitanye ibanga. Yesu ashimwe. Aramenya ko aho hantu atari abo gupfa, ari abo kubaho. Abo bantu nibo marayika aje gucunga, bati ntituva hano tutabonye ibyo turya bizodutungira mu nzira, ntituva hano tutabonye imyenda tuzambara dukuranya, ntituva ati baja mu mazu bazana amazahabu babahereza ibintu bikomeye by'agaciro, imitsima, ibiki byo kunywa, batakira genda muve mu gihugu cyacu, mugende. Bakira ibintu bingana, abahanga bavuga ko bakiriye ibintu ngira birengeje ibyo mbakoreye imyaka yose batari barahembwe. Imana irabakubira, Imana ishimwe, haleluya. Ariko Imana ngo ibana babanta atariko baciye mu magume menshi. Farawo yabakuye umutima, reka mbashakira izindi nzira bagenda bacamo. Imana ishimwe. Kandi
kandi na Yosefu nk'uwankoreye nk'umukozi wanje yankoreye mu bihe bibi no mu byiza, nta n'igufa ryiwe risigara muri Egiputa, bagomba kuritwara mu gihugu cy'isezerano. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya. Turi kuri marayika amanutse ngo yicara kuri cya kibuye. Haleluya. Abagabo abasirikare babibona babireba uburyo yicaye ku ibuye, uburyo byakunda ko bavyuka, batewe ibinya ntibashobora kuvyuka, bari abantu bizewe ariko barabibonesha amaso yabo. Noneho ngo haza babadamu, Imana ihabwa icubahiro, barya abagore ba Mariya na ba Magadalene, bo bari bazanye urukundo no kugira neza umwami Yesu, nta nabi yabagendaho. Marayika ngo arababona, bamubonye nabo bagira ubwoba, ngo arabahamagara ati mwebwe ntimutinye, ntimugire ubwoba, reka gutinya, mwebwe ndazi uwo murondera n'uwo mushaka. Yesu aratuzi, azi imigambi yacu. Mwebwe nzi uwo mushaka, nimuze murabe, ntawe ukiri hano, yazutse. Haleluya. Nk'uko yabivuze, genda ahubwo mubwire bene so, agiye kubitangira i Galilaya, niho muzomusanga nk'uko yabibabwiye. Uko yabivuze byose bizosohora. Reba na hariya mukino gihe yarari hariya mu cobo, ntawe ukiriyo, yazutse. Genda mubwire bene so bose, mwebwe ntimugire ubwoba. Imana ishimwe. Nubwo hoba ibibazo biteye ubwoba, twebwe ntitugomba kugira ubwoba, ntitugomba kugira ubwoba. Dufise isezerano, hariyo marayika tugwanira umwanya wari wo wose. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu marayika w'umwami Imana iyo amanutse, niwe amanuka ku buzima bwacu akatugobotora aho twari tubohewe na Satani, aho twari tubohewe n'ibibazo bitandukanye, akatwimura kubw'imbaraga ziwe atarinze gusaba negosiyasiyo n'imwe, marayika w'umwami Imana yamanutse. Haleluya. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu iyo dusenga tuba dukwiye gusenga twitandukanya n'ibya kera tutazi by'abasokuruza, kuko Bibiliya itubwira ngo twavutse ubwa kabiri. Niyo mpamvu bivuga ngo tuba tuvutse ubwa kabiri. Kuvuka kwa mbere twavukiye mu miryango tutazi ibyayo by'igipagani, muko yuvutse ubwa kabiri ukiza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, atuma marayika wayo akakuvana muri bya bindi wari ubohewemo, mbere nikagushira ku burinzi, n'abarozi bakakwigigwayo, ukaba uw'Imana ishaka kandi ukabaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Aba basirikare rero bagize ikibazo y'ibyo babonye, baja gutanga raporo kwa basebuja, bahinda umushitsi, bati yewe, bati nibyo kuri yazutse. Bagira ati muhamagara abatambyi, hamagara ba bishop baze tubabwira ibyo twabonye. Bati nibiki? Bati nibyo kuri yazutse. Nimusubire kuvuga ibyo. Reka twigi iyindi migambi. Batumva rero, tugiye kubaha amafaranga agwiriye akayabo kayo gatubutse, mutangire muvuge ko abigishwa biwe mwasinziriye agatosi kabatwaye, baraza baramwiba baramutwara. Abariko muvuga atariko turazi ko bakomanda iteko rya gisirikare rikomeye rishobora kubafata, turazi uburyo nabo tuvugana nabo, ivyo turavyikorera. Mwe gusa muvuge gutyo, hama ntimusiye kuvuga iryo jambo ku mutima atariko wo twabonye sha ya. Barakira ifaranga barishira ku mifuka baragenda. Ariko aho bagera hose, kuko bari biboneye marayika w'umwami Imana ateye ubwoba, bagira bati tukabesha ahazira uburaho ko namubonye, singiye kuhasiga ubuzima. Umwe ati mbese byagenze bitatereka shareka, yazutse twamwiboneye, ijya n'imitwe y'aba bishop, ariko nyene nta kundi yazutse. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo kugeza na bugingo n'uyu munsi biracavuga ko Kristo yazutse, kuko ijambo ryavuzwe n'umwami Imana rirasohora bitinde bitebuke. Haleluya. Yesu ashimwe. Uwo mwami Imana rero niwe agenda tugirira neza, niwe tumwiziye atadukoze isoni, niwe twumvise turirimba mu kanya ngo iyo niyo Mana nzakorera. Yesu ashimwe.
iyo niyo mana tuzakorera itadukoze isoni. Iyo niyo Eliya yahagaze ari umugabo umwe ku musozi Karumeli. Haleluya. Aravuga ati ndababajwe n'ukuntu abantu mwese mwayobye mwamaze gutera umugongo Imana nyamana mukizera ibigirwamana. Aragenda abwira Ahabu umwami ati hamagaza ibigirwamana byose byanyu n'abayoboke babo ndazashira zose zize hano ku musozi hariya tugende maze duhamagara mwese ahamagara Imana yiwe. Uyu munsi bigaragare bimenyekane Imana nyamana iza kwigaragariza mu muriro niyo dusenga twese. Baraza bo kwa Dagoni na Ashera baraza barahamagara tangura muhamagara rimwe muri na benshi muhamagara. Haleluya. Maze barahamagara Imana zibigirwamana zabo. Zana umuriro, zana umuriro, zana umuriro, utwike iki gitambo, zana umuriro. Mana yacu Ashera, Dagoni, mbega bagirihe? Eliya arabareba ati ngira yasinziriye, komeza muhamagare. Ubwo yagiye gutembera maze ngo kumugoroba. Haleluya. Yavuga ati nanje wahageze ko muhamagara Imana yanje. Yesu ashimwe. Arahamagara ngo avuga ati Mana Uwiteka nzi neza kunyumva. Yesu ashimwe. Uyu munsi bimenyekane bigaragare kuri Uwiteka mu Bisirayeli. Uyu munsi wongeruze ubane natwe. Uyu munsi wongeruze wigaragaze kuri Imana nyamana. Ngo umuriro uraza uramanuka utwika bya bintu byose n'amazi byose byaraho. Umuriro barawubonesha amaso yabo. Ngo abantu bose babibonye bakubita inkoro zabo hasi babubama hasi baravuga ati uhereye none Uwiteka niwe Mana. Yesu ashimwe. Uwiteka niwe Mana kuko marayika yaramanutse amanukana umuriro utwika ibyo bintu byose bari bashizeho ati iyo umuriro uza kuza ugatwika ibi bintu turemera ko iyo Mana ariyo Mana. Yesu ashimwe. Natwe mu buzima bwacu bwa minsi yose twagiye duca mu bintu byinshi byari bikeneye marayika umwami Imana aza akabikandagira akabyicaraho aza akabibirindura kugira ngo tubone kugirirwa neza. Hari ibyo twabonye, hari n'ibindi tugitegereje, hari n'ibindi indwara zidakira zananiye kwa muganga zananiranye. Marayika w'umwami Imana yamanutse arazitembagaza akazabirindura ukumva urabohotse. Haleluya. Abarozi bakavuga ngo twabonye ibitangaza kuko marayika w'umwami Imana yamanutse ku buzima bwawe. Haleluya. Aho wadepoje kenshi ufise diplome nziza nk'abandi wize hamwe nk'abandi ukadepoza ukabura akazi abandi bakabona bakakwita umushomeri ukabura ukubigenza ariko marayika w'umwami Imana amanutse. Yesu ashimwe. Diplome yawe akayeza akayiha umugisha aho uyidepoje bakabona ko ari we muhanga w'umunyabwenge bakabona ko ari wowe ahubwo ukwiriye ushoboye ukabona urahamagaye mu bantu amagana kuko marayika w'umwami Imana yamanutse. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya. Ahakora icyo bita ka mwana wa mama aho udafise uwabo ari imbere hariya atabona akazi atabona ijambo marayika w'umwami Imana akamanukira umuntu atagira umuryango atagira icepfo ca ruguru uwo akaza agahagarara kuri we Imana ikamuha ijambo ikamuha ijambo akagera kure kuko marayika w'umwami Imana yaje ku buzima bwawe. Haleluya. Iyo niyo Mana tuzakorera. Yesu nashimwe. Rero Pasika natwe duhora tuyikenera buri munsi. Yesu ashimwe. Buri munsi umwansi Satani ahora aza akadutega. Marayika w'umwami Imana uyo tumubonye ku munsi araza akadutambutsa tugatambuka tukarenga ya mitego kuko Pasika bisobanuye ngo nukwambuka ukavaho waruri ugatambuka icari cyakubuje gutambuka ukaja mu kindi kibanza cawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Tugiye gusenga ariko yongera dusomere aha mu Befeso ibice 2 ku murongo wa 1 n'uwa 6 niho tugiye twita dusenga natwe twumve ubuntu bw'Imana yatukoreye. Abefeso 2 umurongo wa 1 kuza kwa 6. Abefeso ibice 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Umutwe w'ijambo uravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Namwe yarabazuye
mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwadukijije, nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Urumva ahantu twibera, wa mwimbyi aririmba ngo dusangira ibishimbo nabo, babona dusangira ibishimbo, babona dusa nabo, ariko ngo biraje bisobanuke. Yesu ahabwa icubahiro. Bizosobanuka nubwo dusangira ibishimbo nabo, nubwo tubona dusa nabo, ariko hari ukundi bigiye gusobanuka. Haleluya. Ngo ubuntu nibwo bwadukijije, Imana yatuzuranye na Kristo umwana wayo, itwicazanya nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu mu buryo bw'umwuka. Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu hari ibyo Satani ategura ikibombe kugutera maze kigakubita swata, kuko twiyicariye ahandi hantu mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'umwuka, twicaranye na Kristo. Ibyo ategura byose ntibidushikira kuko turi ahandi hantu mu kindi kirere. Yesu ashimwe. Abarozi bagategura bakabura kuko turi ahandi hantu mu kindi kirere. Imana yatuzuranye na Kristo, itwicazanya nawe ahandi hantu ngo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Urumva ahantu twibera. Haleluya. Waba ushonje, waba waraye ubusa bitashobotse kuronka icyo wirira mu iryo joro, ariko naco bitwaye, kazima twicaye na Kristo, twicaranye nawe mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Ejo bizosobanuka, ejo bizogenda neza. Bagira batese urya byagenze gute, kuko twicaye mu yindi si itari nk'iyisi y'abanyabyaha. Satani wababizi buriya, Satani arabimenya ko tuticaye hamwe n'abandi, ariko abantu mu maso yabo bakabona umengo turi kumwe, ariko ngo yatwicazanije na Kristo ahantu ho mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Haleluya. Kristo Yesu rero ahorana natwe, twicarana nawe mu gihe tutamuteye umugongo, mu gihe tutamuhemukiye ngo tuve muri we. Muri baririmbye ngo ntundekure, ntundeke, kuko ntagufite nta buzima sinabaho. Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. Niko mu gihe tutari kumwe nawe, tutamufise ngo tube muri we, tubane nawe, nitwobaho. Twoba nk'uko woba ufise, nzambana akantu bakunda gushira ku mbuga nkoranyambaga, ingona ziri mu mazi bagiye kuzigaburira, bagafata nk'inyama bakagira gutyo biriko hasama bishaka. Niko tuba tumeze, niko tuba bimeze tuvuye muri Kristo Yesu. Iyo uvuyemo bihita byakira, kuko biba byasamye, bikwasamye, biba byuzuye, ariko twahishijwe muri Kristo Yesu mu buryo bw'umwuka ahantu ho mu ijuru. Ibigona byasama ntibidushikire, ibibazo urumva. Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. Tutangwa bamwizeye bose yabahaye kuba abana b'Imana.